ja sam Boss Assassin HD i danas igramo CSGO Ep 2, epizoda 2. I opet igramo Offline with Bots. I zabrat ćemo mapu Italija. I krećemo igru, to sve ok. Manja mapa. Evo ga, sad će to. Tu bi se trebalo svake sekunde se učitati. Ako neko ima CSGO ili Counter-Strike Global Offensive, uvijek može igrati sa mnom. Znači ja uvijek volim igrati s nekim drugim, ne sam. Uvijek igram s botovima. Moji prijatelji inače nemaju Counter-Strike. Imaju, mislim, 1.6. 1.6 mislim da se zove. Ne znam, nisam siguran kako se zove. Ima taj stariji. To je bio mobitel moj, ako ste ga čuli. To je moj mobitel. Samsung. Ajde. Sam se da se učita. Ne znam šta je sad. Ajde Counter-Strike. Čitaj se. Krećemo. Mi smo counter-terrorist. Što vam laga nešto? Ne znam, ne znam da je lagalo. Kako smo se već tu stvorili? Ne lagalo. Čujem se kako da je malo lagalo na početku, čekaj. Ubio nas je. Mislim da je moj njega ubio. Jedan bod. Zadnji smo. Ajmo sad stvarno. Sad krećemo igru. Kako samo jedan bod. To 8 bodova. To. Nisam ga vidio, tu su dva bila. Evo mi samo trčam po mapi i nalazi protivnike. Bila su 3, ubio sam 2 i opet smo prvi. Zapravo prvi smo, nismo opet prvi. Moj čujete mi me? Tu ja idem. Te čuješ ti mene? Tu ja idem. To je bio moj neprijatelj. Sve zbog tebe su me sad ubili. Baš ti hvala. Znao sam znači što napraviti.
Znao sam. Svi bježe od mene. I Jane, sad ću doći po tebe. Jane. Ti tamo sa snajperom! Šoš ti mene? Ne. To. Snajper. Pišite mi u komentara koja vam je najdraža puška CSGO. A koga idete? Ili u nekom drugom Counter-Strike, može biti bilo koji. Samo da znam koja vam je najdraža. Čo može isprobati. Tako sam malo preozbiljna kad igram Counter-Strike, u toj igrici sam uvijek ozbiljan. Jer uvijek želim pobjedu za moj tim. Okej. Tim. Vidite? Time, vidite, ovuda di sam onog sad lika ubio. A ja ću ići. Ne vidite ovuda di su oni tam dva. Ti! Ti ideš od nuda, ti ideš tam. Ja idem tam. Idemo. Jej, slušam me. Will. To. Krv je posvuda. Našli su nas teroristi. Evo mi terorista! Ja sam Rambo sa puškom. Baš mi lijepa puška, što ne mislite da je Rambo puška? Ja sam Rambo! Rambo napada! Rambo, polako ide na svoj plijen. Rambo ide polako. Rambo su ubili. Ubili su Rambo. Rambo se opet stvorio. Rambo ide. Rambo. Ubili ste Ramboa. Rambo će ubiti vas. Opet. A ja, Rambo skače preko ograde. Rambo je cool. Ubili su Ramboa. Čovjek je ubio Ramboa. A Rambo će se osvetiti čovjek. I hvala ti, Rambo, što si bio tu.
Mora staviti mi. Rambo nam je ušao u klip. Rambo, moj Rambo. Iza tebe! Zašto ga nisi ubio? Okrenuo si se prema njemu i nisi ga ubio. Zašto ga ti jednostavno nisi ubio? Ubio se moj lik, okrenuo prema njemu i neće ga ubit. Još 1 minuta traje ovo. Ovdje je party bez mene. Evo ti no. Ti bi partijao bez mene. Vi samo želite partijati, a mene nećete pozvati. I zbog vas su sad tu 4 lika. I koji ste ubili puno. Yes! Ja sam ih ubio. Kill, neka kill babe. To smo mi. Jej! Prvi smo, jej! To je iz našeg prošlog klipa koliko še eksplodiraju. Koliko še stvarno eksplodiraju. Još par sekundi, ajde da nekog još ubijemo. Rambo, ćeš ti da nekog ubijemo? Rambo, oči, šta Rambo kaže? Ja želim da ubijemo dvojicu. Rambo, ti mi samo otežavaš posao, ubit ćemo onda dvojicu. Rambo. Rambo! Rambo, trebam pomoć. Rambo nas je napustio. Rambo, zašto se nas napustio? To je bio moj kill. Zašto? I prvi smo! Yes! To. To je naša epizoda CSGO, epizoda 2 i pridružio sam se Rambo. Dosadan je lik. Rambo dosadan. Ok, i to bi bilo to za današnju epizodu CSGO-a i čao!